ñamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Abidjan leydi Côte d'Ivoire kon waktu yoni ɗo e Dakar L'amour du Sénégal. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamala wale mon bisimilla mon ley kabaruji ɗi hande ko alarba nogas e ɗiɗi lewru sappo ɓuuri hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi yo Allah hokku en ñallude dow jaam ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka to Côte d'Ivoire ko balɗe tati heddi sumgoji horeya ko leydi ndi waɗa hanki yimɓe capanɗe tato e ɗiɗo ñawama coka duuɓi tati kaso ɓeeno tuuma bonnude deƴƴere leydi ndi caggal tawede e seppoji pelle lundiɗe tawa ko seppoji ɗi jaɓiraka. Burkina Faso Jean-Jacques Ouédraogo magistrat procureur kiɗɗo diftama altine faltiɗo ko yimɓe tefanayɓe laamu ngu kabaruji cuuɗiɗi diftimo ko saabi andaka tafon ko laaɓi ko woni kanko watti ñawoɓe nayo diftama e nder balɗe sappo e nder ndi leydi. To Mali kam fedde jenim haɗani tan e uddude laawi camion ji adduɗi carburant e nder leydi ndi fedde jeadiyankore nde ƴetti pelital wiide yo rewɓe ɗannotoɓe e ley mobilaji ɗi murno ɗum wona ko weeli ɓe andiraɓe féministe en haɓantoɓe hakkeji e foddeji rewɓe ɓe ɗaɓɓi laamu Mali ƴetta hen peeje men gartu hen. heeɗiɓe on jettama on jarnama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Côte d'Ivoire puɗortoɗen yimɓe capanɗe tato e ɗiɗo taƴanama ñawore hanki sokede duuɓi tati kaso eɓe tuuma bonnude deƴƴere leydi saabu ko tawa e seppoji lundiyankoɓe tawi laamu ngu no haaɗiɗi seppoji ko pelle dawro PPACI e PDCI noddunongo seppo ñande sappo e goho lewru ndu gonɗen. Abdoulaziz Diallo. tuumaɓe capanɗe nayo lontodirno yeeso ñawoɓe ɓen mo be maɓɓe sifi no nangira non ɓe fof ɓe wi'i wona tawegole seppo ngon addiɓe ka ɗatacele Saint-Jean ka hoɗo Cocody ko haajuji maɓɓe naɓiɓe ton goto e maɓɓe wi'i hari himo haldi fottugol e mo gollidata debbo tuumaɗo goo wi'i hari himo fokkituno e fatunde kono noddowo e ñawore on holli wonde sikke wo ala ɓe tuumaɓe fof nangano tawi hiɓe huwude bone on ɓawo ñawore nden capantato e ɗiɗo taƴana sokede duuɓi tati jeetato pet accita e wilaɓiyankojo kiwal on ɓe fof ɓe hanano accitede maître Roselyne Sirikba. Dès les premières heures de la journée o wi nde ñande gila bimbilaw hari konunkoɓe ɓen no heewi e nokkure nden seppo ngon hay fuɗɗaki sakkonde laato wi'ugol ɓe men bambani ɓen bonni deƴƴere jama on ɗum wona gonga. trouver l'ordre public c'est grotesque. laaɓiyankoɓe kiwal ɓen holli faale maɓɓe ruttugol e ñawore nden e yontere feƴƴunde capanɗe jowo kadi ñawano sokede duuɓi tati capanɗe jeego e jowo no habbi ñawede e ɗe balɗe arayɗe hara en andintinayi ko yimɓe temeɗɗe jeeɗiɗo nangano batte seppo lundiyankoɓe ɓen ñande sappo e goho e ndu lewru ndu wonɗen e muɗum. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.